ke kgosi tawana mo Nkamiland, based mo Maun. Ne ke le hano phakeleng wa gompieno go bona project ya kanamo ya metsi a nowang le a leswe mo motseng wa Maun. Re tswa kgakala re le banni ba Maun, selelo se le ko godimo ka lethoko la metsi. Motse o gola karete ko godimo, lethoko le nna le ntsi, mme a go sa potlakelo go ka sebisa batho ba bangwe ka metsi, re ka iphitlhela re le mo seemong se se thomolang pele. Mme ka lesego ke bone ka project e tsweletseng ka teng, ne re le dingwaga tse pedi tse di itileng re tlhalosetswa seemo sa project re le di-stakeholders, mme ra itumela ka progress ya project e tsamayang ka teng. E ka re selelo sa re tibala, beng ga ba bona se se diragalang, ba na le tshologelo ya gore mo nakong e sa ediseng pelo water supply e tabe e tshepegang, le babeeletsi ba ba re etelang bao ba ba eletsang go ka dira di-investment le bone ba tla bona gore seemo se ntse jang, ba sireletsegile go le kae go ka tla go tsenya madi a bone mo go thabolleng motse wa Maun. Dithabololo di dintsi tse di bolelwang di ka tla Maun ga metsi segolo jang a tla nna a tshepegang supply ya one. So re itumela thata about ba tsibogetse go ka siela beng ga metsi mo motseng wa